matalib turong iba't banwang at kaya ko lang ingatan kanmi ko ngang payapan di yung mabiye yung dapat laringsan data kaneta nano mang data ligalig ke komilisya daw nganing kaligtasan o pugayan takang labing aduang banwang singkat din atang na oy tingbungan ng pagalyo ikong sablang tiyong megobra benyananetang Diyos ke koing kanwa nana miyayaliwang balen ke tiatiyo kayo bang makisan metung karing ka patadiyo tanggapan yo'y kongan o payaning Ginoo matuwat anak kayanakan salamat babyeko ngening dinatang na ing pasalamat iyo Diyos pepayisip na maya pagawan iyo heyo babalisan de yang pamisip iyo denalo bisita lang dumanok bungso ing totoo sasabihan nangayintindihan niya pamati kong tela o sablang magaral kanit aking aldo bukas ten kong kapanayan nung tingbalang toro puso ampunan at denatalan niyo miye kong payapaw
kapamilatanda mayak gagawan iyo lupa yung may lalam kaya gewayo nanebokod mo ketang Diyos iko ngan baluyo kasalpan tayanan ting katapatano henabo ko ditang turo daramdam ko henabo ko ditang ken makayatiyo ko nung ding balang dapat anak paltoyo lakong kaligtasan kongan baluyo miyanganing pamati ilang sanda tayo ting mabiye yung dapat nung denagawayo lang pitakutan na ning balang katawo nanumaning miros delobyo king yato biniyeno ditang Diyos mayap sanda tao nung den gawan yongan nanumang miraso ingat yung kapayapon bukas tanggapan iyo den ngeni lang legod ko keko daungan mi ba bata kayo muiti ing biena kayo tinpang kaga napanggalal tanggapan iyo musang payali ketang kaburyana yan yang ening legod king kakong panipor pamaning at gawan karing sari leyo huling sakit hati yung traidor pameko salamat miyaya liwang reino oras ami sa dia idakeda keyewo bante na pebano ikongan mangan ko detang bakal asidiayuken apagyawo ya nasay bentisyon keko lalakwan ko kanan bandian yaying pa bandi ko miras kong payapa keting karinano hanggating panole kapayapan kayo memilata neman kekoing pangako na lakwan keng ligaya bantitang kapaniya yakoing malugod kaya kayo magpirma Dr. Rafael adios paitas na nagagawa ng mabuting bagay